Dios apa que vos vive y na várias maneiras nos antepassados por meio de profeta. Pero agora, de último dia, ela fala conosco por meio de Suyu. Aleluia. Nos que escucha a palavra de Deus, nos que viva a palavra de Deus, nos que clama a palavra de Deus. Señor sea vos. E vos, Espírito. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Glória a vos, Senhor. Nos que escucha a palavra de Deus, nos que viva a palavra de Deus, nos que clama a palavra de Deus. Dentro tempo pai, eu guardo a vai Bethlehem ura. E a Maria, José e Baby, que ele estava dormindo em pesebre. Ora na minha aqui, na conta do que anda a missa e aqui. Durante a tua aqui, aquela sombra, de coisa que o guardador a conta. Pero María ahora dura cosas rápidas en su corazón y a meditar, por el guardador a bailar, na glorificar y alabar a Dios, para todo lo que da tente y a mira. Tu cos a sosode, manera hambre, a pisana. Prima que de 8 días, por el momento para circuncidar que iba a llegar. Dai a Jesús, el nombre fue ángel de prometo su mamá a conseguir de su sede. Palabra